Kad sam u klubu trošim arapske pare, kad sam u banci brojim arapske pare, izveli zvijezda kada uđem u pare, do toga jednu podugovam arapske pare. Panter rasta s AliExpressa, ljudi, to je bukvalno jedina fora koju znate o Panteru, bukvalno jedina. Vučko je bar smislio nešto novo, znači na njegovo čelo može sleti helikopter, na primjer. Šta bi s Katjom Krasavice? Ništa, jebe se. Sad si na konju. Inače, 100.000 rijala vredi $2. $2 jebena. Vimpio ćeš saradnju. Može buraz 250 evra. Osama Bin Laden. Hoće sad na live da vam pokažem kako se pravi bomba. Hoćete vidite kako bomba i kako da stignete malo pas jače da vam ne spada bomba pre nego što raznesete. Sponzor ima ih nekoliko, buraz. Gearbest, My Case, ima ih. Bio sam u Srbiji, uzeo sam iz države 520 dinara, Tag Life. Ja sam iz Hrvatske pokupio 50 kuna i iz Bosne ja mislim da imam negde 100 maraka tu negde. Jebi ga, u BG-u nema nigde se zameni, ali dobro, u BiH dolazim 100%, treba će mi. Bar ne moram nosim sljedeći put. On se $20 milioner, pa jesam tehnički, jes. Krunički ili Katja Krasavice, koju bi pre? Zavisi ko naplaćuje manje i zavisi ko ima manje polnoprenosivih bolesti. Pusti Gucci bandu. Da li je bio Kruničkom za 100.000 evra? Bi burza koja je ono u kovčegu. Ako ćeš učiti kako se pravi bomba, da si musliman 100%. Ok, ovo je malo već rasistički. Ovo je već malo ono racist. Ovo je uvreda na prasnoj osnovi. Ovo je uvreda na prasnoj osnovi. Vidio sam te u Huremu, lepo. Imaš neko vatreno oružje u stanu? U stanu ne. Na selu imam kako hoćete, znači ono, ceo arsenal jebote. Ajde, prelazimo na kontroliran kasnije, ajde. Mada ono, palmena uz plastik mi nekako bolji. Ima bacač plamena. Buraz, imam antiraketne sisteme, buraz u selu, znamo znaš. Imam antiraketne sisteme, buraz i... Srbija će, evo, odmah da vam kažem, Trump će bombardovati Srbiju zato što imam nuklearno oružje ispod šupe. Znači ono, ispod nadignutog paketa držim nuklearnu bombu, tako da eto, da se zna. Tako znate, braćo Srbi, bežite iz Srbije zato što će Trump htjeti nas bombarduje opet. Jel imaš railgun? Pa buraz, nema šta nemam, znači. Svo ono oružje iz GTA 5, iz GTA San Andreasa, to bukvalno sve imam. Imam čak i jetpack na selu, ako niste znali, ako verujete. Sve arsenal imam hidrogensku bombu, imam sve.
Kim Jong-un bilo šta. Kim Jong-un i ja smo braća po kilaži. Ti car majke mi, hvala, bure znam, ali hvala. Jebem li ga. Pozdrav za meseca, pozdravi nas, pozdrav za mesečare. Neću praviti skup na mesecu, nekom je loša atmosfera tamo, znate, govna atmosfera. Izgledaš ko moj stric, pozdravi strica, burez. Z mi strica. Ajde, pusti se, jebem ti internet u pičku materinu. SBB, jebem ti seme mrtvo. Dobar dan, uzvratili ću te ubiti plastičnom viljuškom koju sam dobio uz burek. Manje boli ako zabolješ sebi pod lugom od 45 stepeni, samo znaš. Imaš način ko moj ćale, hvala buraz, šta ti kažem. Mama od moje drugarice drži SBB. Najavljuje mi atentat. Znači evo, ubit ću je s ovim.